Pinasaan manusia pinasaan. So lebih banyak teman. Ano kape? Jadi pinasaan Barjolo tu Sona Malela nasihat. Boleh hati mana kita salut enggak? Kalau hati mana kita enggak? Ya pada tujuan di bagasan arborasok kita. Jadi besok kami anak abang dengan anak kakak, kemudian tu anak nabi di depan dengan anak nabi di son, kemudian nabi di son, 5 keluarga perempuan Raja Solak Malela na adong di Natal doon tabuyong. Mula tayo malituhanta nung kasikop nakin ipaso-paso tuhanta hamuna maghide na posonay di joro ni tuhanta sehingga ma dihamu pengantin selamat berbahagia ma dihamuna sehingga ma di hari-hari naro tok-tok kamu dirambut Tuhan dilihat Tuhamu angka pacarian na lomak sok-sok di kejar di umur saya hatok ma magdak kabar muna tujuan nyarion putih masih kami sok-sok tu abang nabi son